Dušo moja nemirna, da li si ti spremila? Ja se nadam ako god danas se družimo, da će ovaj događaj biti potaknuti razlog nekim drugima da također donesu nijet ili odluku ako god za ove aktivnosti i da nastavimo tako. Evo ovdje imamo i polaznike mekteba i oni koji su prije bili u mektebu. Svi su oni bili na tom putu, ne bježim ni od svoje odgovornosti, možda je bilo i do mene, možda je bilo i do njih, kada se desi problem ili propust, onda znači ne može biti samo jedno lice odgovorno, više i njih tu, ali mi imamo objekat, hvala Allahu ovdje, koji trebamo maksimalno iskoristiti, pa sve što je se evo propustilo dok su bili mladi ili mali, mogu to nadoknaditi i sad kad su odrasli, sve što su propustili kao mladići, mogu ovako voda kao porodični ljudi nadoknaditi, i vi sestre u svojoj mladosti ili vremenu koje ste živjeli, rat je bio, svašta ste nešto propustile, a i ovaj muški dio također džemata, ali evo, ja vas pozivam, važno je da znate da ste pismeni, u smislu da znate abecedu i ovo, mogu bi ono i da ne znate to, ali će biti malo teže, ali kogod je pismen u smislu ovog našeg pisma, znači bosanskog jezika, vrlo lako može ovo savladati, znači vama se to čini zahtjevno, ali evo sestre vam mogu prenijeti ako Bog da svoje iskustvo. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Sve što dunja ugleda, za san vječni ćefin bijeli i od zemlje koljevka. Dušo moja nemirna, da li si ti spremila? Odgovor na pitanja munkira i nekira. Odgovor na pitanja munkira i nekira. Oči dušu kad isprate, ti me čuvaj, o Allahu, u milosti tvojoj da sam i kad budem u berzahu, u san vječni kad zaplovim, da bez strepnje odgovorim. Allah moj je gospodar, a vjera mi je Islam. U njoj slijedi Rasula Ahmeda Muhammeda. Salatullah, selamullah, alejke ya šefi'allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi halqis samawati wal
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق Allahul azim. U ime Allaha milostivog samilosnog. U stvaranju nebesa i zemlje, u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdareni. Za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Istinu je rekao uzvišeni Allah, sura Al-Imran, Imranova porodica, ajet 190. i 191. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu illallahi tevbeten nasuha. Assa rabbukum eyyükefir ankum سيئاتكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا تخزي الله نبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديكم وأيمانكم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženevske bašče kroz koje će rijeke teći uveo. Na dan u kojem Allah neće osramotiti vjernika i one koji su zajedno s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpuno svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista sve možeš. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura At-Taha, zabrana, 8. ajet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsan illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyna mektesebet. Rabbena la tuahidna in nesina ve ahtanna. Rabbena ve la tahmil aleyna isra kema hameltehu alladhina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta mawlana fansurna ala
nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje učini, a u njegovu štetu zlo koje urodi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas, ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Istinu je rekao uzvišeni Allah, sura El Bekare, 286. ajet. ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Gospodaru, ti nas čuvaj pod ovim nebeskim krovom, pomagalac vazda budi, molimo te, ali se dovom, malo ja to namuri smo, čas padamo, čas letimo, ne zaboravi nas Bože, ako te zaboravimo. Ne daj Bože samar duši, iskušenja preko mjere, insan more izdurati, što kamen ne mere. Insan more izdurati, što kamen ne mere. Daleko od dragog dosta, trnu oku dušmanima, brodolomci na pučini, lak plijen hasumima. Gospodaru, ti nas čuvaj i kada ne zaslužimo, bez milosti Tvoje Bože, bolje i da ne živimo. Ne daj Bože samar duši, iskušenja preko mjere, insan more izdurati, što kamen ne mere. Insan more izdurati, što kamen ne mere. Billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين يا رب العالمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hvala Đelešanu Kamuli, na našem poslaniku, posebno, kao našim najboljim učitelju, našim ashabima koji su nastavili njegovim putem slijedjenja Islama, a i svim ostalim učiteljima i vašim, a i ovim kandidatima koji su nas evo učili, koji su zaslužni da mi ako voda, evo, budemo osposobljeni da možemo učiti, da možemo čitati, da se možemo ako voda sjećati. Ja ću sada, ako voda vi kasnije, to možete posliti ove mjere, naši kandidatinje da imaju ako voda znak pažnji na ovaj današnji datum i dan koji su došli, pa evo da hvala Đelešanu ako voda obradujem. Zeno, evo kad sam ih ustala i ostalo da nimaju ostali se slobodno ustanite, evo pa da vam gledam počnem da imate, znači ovo je poklon od džemata, da imate ako Bog da. Jodan Nifa. Vi možete kasnije čestitati njima. Evo ja ću da samo par reći reći. Može, Zena, evo samo da ja završim ovaj dio. Evo Nifa, za tebe. Ja i tebi od nas sa Znači, ruke u ruku. Da vas Allah nagradi. Hvala vam, nije trebalo ništa.
Ajde, morate ga da to poklone, onda evo, da i vi ostane ako je neko šta spremio. Ne, morate vi goramo, nismo slobodni, dođite vi goramo sad. Sad ste vi u prvom planu, može je, danas još Hvala i zahvala pripada Allahu Đelešanu i selam i salavat na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i druge ashabe. Poštovane sestre i braće, ja ovim putem želim da se zahvalim našem imamu Admiru Jeliću koji nas je počastio, koji nas imao strpljenja sa nama, pa nas učio, jer bilo nam je, nije ni bilo njemu lako, a eto, šta ja znam, ovim putem želim mu se zahvaliti za njegov izdvojeno vrijeme i da ga Allah nagradi i to je to. Hvala vam se. Da ima se Allah nagrade komuda. Hvala vam se. Malo ja to namuli smo, čas padamo, čas letimo, ne zaboravi nas Bože, ako te zaboravimo. Ne daj Bože samar duši, iskušenja